ето днес и възпява Господа, ликуваме и ни, като пеем заедно. Исус е пътя. Жечка, Коло и Ленова. На 6. Той се казва Коло. Мила мамо, сладка и добричка, как да кажа, мамо, колко те обичам. Как да кажа, мамо, колко те обичам. Търсо. Henning buchchen broken stoi. Hoorsinat på imatachtin, hur ekalaschen agus skolchen, agus styrachtinja kadjanu suoslo hin. I gar en jegol trona hula fer, agus janu kengach nachil kaleun nach bahore vian. Bishin en noorsin kud, pepper en pianichet stoi. Yn blion ha mi smwydio'ch gyda'n stoi harish kied to 10,000 buchse broken. Der ik zijn tramne buchjes en pik, bisjen een oorsin kunnen bruin kistje borat, stoch gebiedjes or tussen buchs, als een hule kist. Ik een oorsin de kisten boren markig, kamerat en tol, kimiedag kon haun, agus kwatel reinet. Ik een larien en oorsin, bisjen kan goed in een larien, een oorsin bisjat tol, in de paardjes kan duwtjen afhemig. Пък като ходим на училище, като излезаме навънка, вземаме си по един овречета и си играем с него. When the shoe boxes come here, we put in a big store and we make a big plan for our 28 villages churches. We try to visit as many people as we can. We try to find the most poor people here in this area. About 6,000 people will have their Christmas presents. This will be great bright in their life. Грешна съм, Боже, никой не може да просветли с мъничък лъч моята душа. Мерси. Благодаря, кажи мерси. Благодаря. Подай ми ръка. Да се ряд. Грешна съм, Боже, никой не може да просветли с мъничък лъч моята душа. Obviously just a wee notepad where she can scribble, draw, write wee notes, something that's quite pretty. She'll get quite a lot of fun out of it, something that's practical as well. She might be able to use it for school. Ponies for her to play with, she can fiddle about with her hair. Пожелавам на всички деца много радост и да не боледуват много и да имат много подаръци за Коледа. Am hine gede vroich door sulmen koers zum dra. Es men ja höger laien moik is ne schotje va. Gemach blumer straatjes run ne karsten kubega.